Pa počeo sam se prije 20 godina baviti slučajno s tim. Najprije sam imao mužjaka i onda je išlo malo pomalo, tako da sam došao do stada od 86-7 grla i tako. To ide sve bolje i bolje i tako. Evo, možete nam otkriti kakav je jedan magareći dar? To je interesantno pitanje. On je strašno kompliciran. Ujutro u 5 sati dizanje, hranjenje, mužnja. Znači, kad se sve to dogodi, onda se treba spojiti mladunce, ženke. Onda ponovno hranjenje, spremanje hrane za drugi dan. No evo isto tako, čuo sam i da oni gotovo ne spavaju. Pa oni spavaju, ali spavaju na nogama. Primjećujem da su oni odvojeni. Iz kojeg razloga? Pa gledajte, na ovoj su strani ženke sa mladuncima koje se muzu. A ovo su za rasplod, znači mlade ženke, mladi mužjaci i ženke koje će na godinu imati mlade. Koji je razlog da ljudi misle da su magarci tako neinteligentne i tvrdoglave životinje? Pa u principu ja mislim da je to pomanjkanje znanja. I on radi ono što misli da ima smisla. Znači sve što nema smisla on neće raditi, on razmišlja. On je poslije slona druga životinja u prirodi koja razmišlja, ima i prirodnu inteligenciju. Oni su vrlo društvene životinje. I zna se ko se s kim može družiti, ko se s kim ne može družiti, koga se maltretira, koga se ignorira, ko ima pravo nešto odraditi, ko nema pravo, oni to reguliraju među se. Pa ovim poslom sam se ja počeo baviti izrazito uglavnom zbog proizvodnje mlijeka, jer ono ima izuzetno učinkovita svojstva za ljudsko zdravlje. Evo, iako sam mislio da nikad u životu nisam probao magareće mlijeko, mama mi je otkrila da zapravo jesam i da mi je ono pomoglo pri izlječenju hripavca kao bebi. Ne samo od hripavca, nego od malaksalosti, od slabosti, znači od pomanjkanja apetita, zbog gubitka energije. Koliko zapravo jedna magarica dnevno može dati mlijeka? Pa jedna ženka može dati negdje oko 3 decilitra na dan maksimalno, negdje 5 mjeseci godišnje. Imate li ljubimca među svim ovim silnim grlima? Ivan, jedna ženka koja je izuzetno draga, ona doslovno zna što ti misliš. Evo vidiš, to je Gara, to je moja ljubimica i ona sluša, ona ti zamjenjiva sve i svakoga. Ona je kotajlica, ona sve što ja ne odradim, ona me zamijeni. Ona dolazi kad treba izići vani, ona doslovno radi što ti zaželiš. Na vašoj farmi vlada potpuna idila, životinje su slobodne, patke se šetaju, sve je organski uzgojeno. Isplati li se to vama? Pa gledajte, ja mislim, isplati se, ja živim od toga. Ja sam u ovom poslu sretan. Ja sam zadovoljan, čitav dan mi je protiče u nekom zadovoljstvu, no to ima smisla. Ta novac ko novac nije samo sreća. I ne bije dan, i nikad ne bi minja, za sve šode ovog svita.